Onim say wo kan yi a e wo say be ma bia nya yire mienu eh what a show me be so bi ko twa o say be ma bia nya yire mienu no twa ma prefer rough I prefer wrong e wo say be ma bia nya yire mienu. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby. I'll be able to check and say name I Xposed GH. The name is Ben Bruce. But you subscribe, subscribe. Me too, man. I will say I can be. I Amoako Atta. I Parliament Chapel. I Reverend Amoako Atta. I one of them come sa or say America. I'm Bombay. We na bam. And now Amoako Atta say me say, hey, I say me kwa make mood. I see the baby. I say unya yiri mienu. What's my shocking? You go to the bra. Onim say wo kan yi a e wo say be ma bia nya yire mienu eh what a show me be so bi ko twa o say be ma bia nya yire mienu no twa ma prefer rough I prefer wrong e wo say be ma bia nya yire mienu Obama me say there o say be ma bia nya yire mienu me say there o say be ma bia nya yire mienu papa na e kan o Islam de mutiminya more but in number you know I was say be ma bia nya yire mienu oji fu am say no wa kuma bo papa because what's that atmosphere ye di kan ay yira be ma bia say so di kan nya e wasase okay enti woni asase a woni yire enti nyame ma ya Adam asase ansan o ma ne yire your land. Okay. Well, I'm going to talk to the other people. Because we are the tea. We are the tea now. Have yes. Eti bema biano oyire odikan obema waduane adi oyire odikan abema ho ato oyire odikan abema wabobra obema waye fruitful aye wasa ansa wakofa de obeno aduane na firi so de ama. Okay. Wow. Play. First wife near o lance asas entity no what you right who ko na wasi bisa say who dan o say me dan me ne jari na ti nko be penu mo awo o de ne coin am I talk to the oh yeah me da circle me me shia o so na ko but dem kan what say enti wow me kan ya na producers on nya 4 or 5 class some be ya what's your video na enye jirenum se mamienu na oka o me pacho muti e video mo start ya mani age mo se eni o si mo na mai e ba betwa bo me pacho o se bemma bia ansa na ba ware no o yirim mienu na oka no e se wunya asase eno ne wo yire first one o wiase na wanya yire o be bisa se ananti na asase eye yire asase ye yire because sika na shema ema me pacho wa bia ni se wo ma we ni chop money a on san fa ma back ema biem what you say enunti that becomes your first wife obisi we bisa sana car so e car de metimi de business ene me de koba na me business be dan de sika ni ko shema se shema ani na wiase won edu pempensu bia nipa unyi kodu baabi e bia 50 sa wo ko 60 mu na sabe unya baby a odi uti beto a na waye mobo because ena sabe ye wa hoodi ena ye de ye adwuma ena ye bubom ne ye koba bebedu time bi no nyame aye say ye clock no na astart say take it down eno na ai owo yire kra da ho na hu no ade e sori na di team because masa o ye de age achew na ho na nipa udu na woni fia na waye mobo because odi bibi edu ho no na Uni sika every 2-3 years bia okwako page sika some the kwako high dine. Another one too is that we are see a year kwe de bia ye hu say sabe nkofo den high de bia ye tum. It's a be prudent say nipa edu baabi a before obeware no at least unya asase bi na ka se o metimi esime dan. Nieti ese unya asase na nsa na wo ware no so ma ba kire omum. Masa o ware wi a pressure be da wo so no
enu ti me producer say on ware mo de ma no obi opeso ware bia mo nka che me meka wan so fine boy pressure be da wo so no wan hwe yi a uti bete ai pressure of chop money dey iye brade de bia na wuyi enkola be yare enkola akosu ye de feeding fee enye easy ti pressure upon pressure wo yire mama eje ne papa aje ni nua no ya brade it is a sad time no na wo se me be ware na matimi ato asase de wan hwe ya ntumi to asase da it time na sabe on ware ye no investment bi wo ho no ma e se wutimi ye wa asase mu no bi so ka se e bi asadam na wo twempena enti bra na wo twe no se wo match up money me pa chaw me de asadam me support it and twempena na match up money da bi and dem ma me otumi fo wasesa ankwase ade ne enye bi da ti se ne ekwofo omo ware a wo mo samma omo girlfriend chop money and kwase asem enye sa bi da me pa chaw jai o ware a enko yi bi so abonten what you say because we are young guy na friend na wo babbo bra na sabe o start say we chop money na dey ma abayu na o timi mo bra da because uni bi e bedu time mi no oba no ni neat no e besesa mi wa sika fia na wunya no ni nyina na wo dey hwe oba ye o ti time na ono bepe e bia me peka me pe ba bia na wo sika na sa eno sa no oba besia no onko hwe be ma fufra obetimi take care of the needs enti empatry dey 50-50 risk and confirm who shame for sika shame and for what nyina shame e empatry dey twen aware na wo hwe we dey am okay but empatry no na do sika ko shame na body at chew onu nyame be too for Xposed GHFM Bruce subscribe share be too wana saka badwasi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.